Dua tau purana kajajiangero katulu-tului Piraung. Elena na mananen ni nawanawai katulu-tuluna. Jaji nasuremo bimana ni sandro pateputapue si bawa tomacai yang kai ku Mesir. Napa na cari tanga katulu-tuluna. Ia kiade gaga mise betuangiwi. Na napa mate ni pengurusu enungenge ku Piraung makadah. Tak dampenge ngak puang. Yes soe napa we ngarang anu purai kajajiang. Ya rawatue macai lakde ki kuiya si bawa pake burotie. Napa tapat tama ki ku atarungkunge rilale bolana ponggawa tentarana sorajai. Engkana se diweni pada katulu-tulu ki. Na yaro katulu-tulue pada lai betuanna. Engka yewa sionro se di kalolo Ibrani. Pak jamana ponggawa tentarana sorajai. Pada icari tangangi katulu-tulu ta. Napa na betuangi mana yaro katulu-tulue. Na iya kajajiange pada ya purena puada. Ia tapale suka paima ku jamaku. Ia kia atata se die igatungi. Nenapa yaro Piraung nasuremo bini Yusuf. Jaji pasuni magati pole ku atarungkunge. Purana macukru si bawa mapasele. Joka ni mangolo ku Piraung. Maka dani Pirau ku Yusuf. Engka katulu-tuluku. Ia kiade gaga mise betuangiwi. Naweng kalinga karebai maka dana rekomeng kalinga ko se di katulu-tulu tapa mise betuangiwi. Maka da si Piraung rilala katulu-tuluku tetonga kuwirina salonil. Tapang kamuna pitu sapi macomo na magalo pakalena menre pole kusaloe napa mandre wala kuro. Purana ro angkasi menre pitu sapi makojo na makajala de pakalena oli manina buku. De panangkawita sapi makajama kuro kutana Mesir. Purana yaro katulu-tulu sika. Angkasi wita pitumpule gando malise na magalo tuwo kuse die batang. Napa cumpatoi pitumpule gando makele. Makapa na marako na taro angi polilau. Na yaro makapai na manangi yaro malise e. Ia manenna ro pura ni ucari tanga sinina sandro pataputapue. Ia kia namuse di deto gaga mise betuangiwi. Sitonganna melo angka pitu tau yai tanah Mesir papole wasele taliwe egana. Ia kia purana si yaro angka si pitu tau ngan rasa-rasang nasabak makari andre. Ya lupai matu watuna pura papole wasele taliwe egana. Nasabak yaro an rasa-rasange nasolangi manangi se di kampung. Na yaro na bekadoe katulu-tulu puaku. Nasabak sitonganna yaro pasalenge pura na patentu ni puang Allah Ta'ala. Si bawa meloi pakajajiangi magati. Na inapa makadani Pirau ku Yusuf. Nasabak pura no na pudam mana puang Allah Ta'ala sinina ya meloi kajajiang. Manasa ni makadade gaga tau maca na misengi aga paralui pegau pada iko. Jaji maka kuange wakako kuang mengi iko nama perintah kutana Mesir. Purana ro naludu ni cicinga rajana Pirau napa napasa kujarina Yusuf. Napasangat toni pakai apo makasinge si bawa rantai ulawa kolona. Rilalena pitu tau ngero pole madece manangi wasele e ku kampung ngero. Na ya Yusuf na lapoi andre pada kesi kuirita si egana. Gangkana na pajeni bilangi. Na sabak demetona na ule bilangi. Labe na pitu tau waktu maunana andre ku tanah Mesir. Mapamula ni waktu andra sarasange na sabak makari andre. Pada purai na puada Yusuf. Yaro andra sarasange na kena manangi linoy. Ia kia kusinin na tanah Mesir engka mua andre. Waktu na mapa mula toni andra sarasange kusinin na tanah Mesir. Joka ni raya aku Pirau melo andre. Jaji makadani Pirau kusinin na to Mesir Joka no ku Yusuf. Pegau ni aga ya na pudangeko. Pole tulili ni tawe loka Mesir meli andre ku Yusuf. Nasabak liwe lak de na andra sarasange kulinoy. Jajeng kani anak-anak Israel kolekna tau ya meloi meliandre.
nasaba yaro an sarasange na kanatoy tanah Kanaang. Nay tanah na Yusuf kakana mataruni na rupa, iya kianak jami tamisengi, makosara toni meway ada. Makutana ni makada, topoletega ko. Mapebali ni makada, pole ki tanah Kanaang, melo ki meliandre. Na rupa ni Yusuf kakana, iya kia kakana, de na rupa Yusuf. Tapanay ngaran ni Yusuf watuna na katulutuli biasa. Makada ni ku kakana, mata-mata mana ko iko. Yami mujok kamay na saba melo mo mititay alaman na kampong ewe. Mapebali ni makada, de puang. Idi mana nga tamu joka kwe melo mi meliandre. Mapodorane manak ki, sedi mi ambo ya menengi. Tomalampu manamuki, tanyaki mata-mata. Makada ni Yusuf kole na manang, pada purai upudak onna, iko mata-mata ko. Maelo porioji, matandro ka dalangasan na pirau, na rekodei gagan rimu ya romalolo joka kwe, dewa pesak ko mede. Na rekoto malamputonga ko, taroy salasek dinna podoranemu monroy tarungku kwe. Na yala inge, patiran ni Andre Sibolamu ya nakane lupu. Ya kia patira ka matu andrimu ya po maloloy, kwa mengiwisem makada tongengi yaro adamu na de mumate. Pada na situjimanan ni adana Yusuf. Denai sengi makara na isepale Yusuf betuangi adairo. Nasaba yaro watue mak bicara Mesir i Yusuf. Na iya kakana mak bicara Ibrani wi. Nang kasurona Yusuf tuli betuangi wi bicaranna. Watuna lepa mak beni. Engka salasek dinna bukai karuna melo pandai kaladaina. Tapanai tai duina kusumpah karuna. Maka dani ku podoronena. Napalesui duiku. Itai engkai kuilalan na karuku. Pada tendre-tendre ni nataro tau, si tanga-tanga toni na pamakada. Naga ni puang Allah Ta'ala. Letuk na naku tanah Kanaang, na cari tangan ni ambo na sinina anu pure kajajah kualena. Makada, yaro tau maparentai ku kampongero, makosra ay mewa ki ada. Nataputoki melo mata-matai kampon na. Nena pamakadani Israel ko anak na, narekomaku itu pale paku nihe. Pondro karungan ni wasele na kamponge ya po makasinge, pada padana sake rupa dadi bau, cani, peleng, si bawa buah badam. Napa mak beram matu kutawero. Nayaroan rimu upalalo ni macue. Joka no paimeng kutawero. Tanapodo na maseko puang Allah Ta'ala ya po makwasai kiolona tawero. Kuam mengi na pesangi lesu binyamin. Makutopa podoranemu ya lainge. Ya kuya nareko ya pana jaji kutadeng anakku. Taro ni makuro. Jaji na pasadia ni anu meloy nak berang. Pada tiwi ni dui lepi dua egana, napa cuetoni binyami. Napa joka ku Mesir. Letuna na kuro, mangolo ni ku Yusuf. Engkana na Yusuf le suku bolai, nak berani pak berena, napa pada suju mapa kelebi. Nakutanan ni Yusuf karebana maneng, napa nakutana toni karebana ambokna, makada magalak-galak moga ambokmu ya macuen naro. Ya puremu cari tangeka. Tua mupi ga. Mape bali ni makada. Tua mupi ambok ta. Magalak-galak mua. Nai napa pada suju si paimeng mapa kalebi. Watuna nai tamana podoranena Yusuf. Na tuju mata ni Binyamin. Andrinna ya newai manguru indo. Makutana ni makada. Ya nagai andrimu po maloloy. Ya puremu cari tangeka. Makada si. Tanapodo na baraka kilalo ko po ang Allah Ta'ala anakku. Nena pamakada si Yusuf ada pemanan nomai. Mak depena na podoranena makadani iya na Yusuf. Podoranemu ya poremu balu joka ku Mesir. Ya kia maka kuange aja namu masara aja tona mu sesekale na sabak mu balu kak biasa. Sitonganna engka katana puang Allah Ta'ala na pakak diolo kak joka kumanye. Ia naritu kuamengi ipas salama i tomegai.
Nape 2 taon nga nasarasange kane kamponge, nang kamu pa 5 taon de na dakala si bawa deto na ingala tawe. Jadi makuni robatena po ang Allah Ta'ala paka diolo ka joka kumanye, kuambang yang ka matoy ko, na de na petu aso soremu kulinoy. Jadi tanyay ko na sabari ujoka kumanye, iya kia po ang Allah Ta'ala. Alena makaka mancaji ambo na piraw, mancaji tona ponggawa kusorajay, na ukase manatoy tanah Mesir. Leso no gati pudangi ambo makada, makuhe adana anakmu Yusuf, pura nak nakka po ang Allah Ta'ala mancaji ponggawa kusinina tanah Mesir. Jokani may gati. Jajiyar Yusuf napasadiangan ni onro ngambo na si bawa podoranena, yan naritu kurameses, tanah po makasinge ku Mesir, situru parentana piraw. Jajiyar to Israel pada monro ni ku tanah Mesir, yan naritu ku tanah Goseng. Kuniro pada lolongat tanah, nama bija-bija gangkan na liwe egana. Rimon rinaro mate ni Yusuf makutoro sinina podoranena si bawa sinina tau yanewa si umuru watwero.